Несу кайка ортабыз? Topu koyalım mı buraya? Tamam. Hadi yürü. Günaydın abi. Merhaba. Hadi Nişi bin arabaya. Hadi Nişi. Simitçi'ye geldik. Nisa kamerani qarab qoch. Sen kuyovni o'sha topmaysan. Mına bizim oğul жерге geldik. Местолар жоқ екен. Мындай беседкаға отыралы дегенбіз. Бош емес екен. Biz maç oynamıştık ya. Biz 5-2 kazandık biz maç oynarken. Ama öyle kaşıkla çıkmıyor. Böyle peynir vardı. Şu. Abi. Biz кайра беседкага көчтүк. Бирөөлөр кетип атыптыр. Ошолордон алып, анан бул жака келдик. Азыр столдун баарын даярдай элекпиз. Даярдалгандан кийин да өзүнчө тартып көрсөтөм. Горшогубузду ала келгенбиз. Анан чай кайнатып атабыз. Нургиза чай кайнады. Кичинекей газымды ала келгем мен. Уже бул демделди да? Да, сейчас кайнады ya. Ооба. Мынакей турецкий чай деп кой. Sen demli de. Жок, мага ачыгыраак эле кой. Тек ора чыкпайбы. Мен неме Ихсан аябай демли ичет да. Сен да демли ичип калдың беле. Когда едут на завтрак, всегда демли. Она может сам. Бул жак зоопарк. Негизи ушул жакка келгенбиз. Азыр биз кийин тет жерде отурабыз. Күйөөм калды. Жакта охранять этип. Биз болсо зоопаркта кыдырганга кетип баратабыз. Түрктөрдүн балдарына эчкилер, койлор жаңылыкта.
Hadi gel. Kenguru. Бар бекен, қана? Жоқ, аз жоқ екен. Bundan çoğurakları var mı sanki? А, тегіл жерде екен да. Bak orada cebinden çıkardı bebeği. İşi bak. Yok oradan gözükmüyor bak şuradaki. Çöntөгünde balası. Ayşe kötü çocuk oldu. Asıl o kötü çocuk. Sen O. abilik yapamıyorsun. İç. O deve kuşu. O deve kuşu ayı. O deve kuşu. Deve kuşu. Eymen. Çöğüстің балдарыз. Парк көріп қалды. Болды енді бияқтан шыға албай қалабыз ба? Tamam inince alırsın ya. Niye düşürdün ya? Mola time. Alemir mola деп қойшы. Mola time. Онда öyle sanmak demirsen. Қыдырып келдік. Моға істеп келдің бе? Рахмат қызым. Жаңыле келіп бізделе. Мамай pardon. Киши аябай көбөйүп баштады. Биз болсо кетели деп атабыз. Азыр бизде саат 3 болду. Бирок дагы деле келип аткандар бар.